Pilot Svetislav Vranić, koji je dopremio prvu pomoć iz Kine kada je bila najpotrebnija krajem decembra, izgubio je bitku sa koronavirusom. On je jedan od posthumno odlikovanih Sretinskim ordenom. Njegov podvig kandidat je za priznanje najplemenitiji podvig godine koje dodeljuju Večernje novosti. Tako je govorio pilot heroj Svetislav Vranić. Najduži i najizazovniji let imao je na početku pandemije koronavirusa. Kada je narodu i državi bila potrebna pomoć, on je bez razmišljanja krenuo u humanitarnu misiju po opremu i kineske stručnjake. Taj put za Kinu je bio njegov veliki izazov u tom trenutku. Od strane kompanije jedna velika misija za dobrobit celokupnog naroda i za sve nas. I sa velikim žarom u srcu je to prihvatao i pripremao taj let, baš onako kakav je i bio, profesionalac u svemu i tako i doživeo taj put. Taj let trajao je 30 sati, ali se pilot Vranić vratio ne mareći za umor. To su jako teški letovi, letovi koji se ad hoc planiraju, a tu je upravo kapetan instruktor Vranić dao svoj najveći doprinos, jer najsposobniji treba takve letove i da isplanira. I to je on radio za sve nas. Za humanitarne letove mi smo se prijavljivali. Dakle, to smo radili volonterski, što govori da je bio jako veliki čovjek, jer je sa zatvorenim granicama i u vanrednom stanju ipak ponudio svoje vreme, volju da pomogne čitavom narodu Srbije. Čim je prizemio avion sa respiratorima, dezinfekcionim sredstvima, maskama i ostalom neophodnom opremom, ponosno je razvio zastavu Narodne Republike Kine. Onu kinesku zastavu koju je razvio je za sve nas. Vratio se kao da je letao najkraći let. Toliko mu je bilo ispunjeno srce da možda ga je taj umor tek kasnije stigao. I nije samo tada kapetan Vranić bio u prvom redu kada je bila potrebna pomoć našem narodu. I jedan mali detalj koji nije isto poznat, a to je 2011. godine kapetan Vranić je bio na prvom letu koji je evakuisao naše građane iz Libije. On je to organizovao tehnički jer je bio najsposobniji od svih nas. Veliko nadahnuće bili su mu mladi piloti koje je obučavao da se vinu u oblake i sa kojima je nesebično delio svoje znanje. Verujući da će ga oni prevazići i u znanju i u veštini jednog dana, baš kao i njegov sin Marko, za koga je volao da se bavi avijacijom i koga je ostavio sada u amanet njima. Kapetan Vranić je krajem godine izgubio tešku bitku sa koronavirusom i zauvek odleteo na nebo. Baš tamo gde je svoju pilotsku karijeru počeo sa 17 godina.